awo say your kidney and our liver and won atechema or hypertension and edunya especially diabetes and atetewo what stroke akwa to them what na nantia bre enso ntimi nko ye betu stroke na say e de ma deku amonya wa hoto wa opese ye massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi wa madi alternative health center wakoma ye de na atetewo wonam ye de na edunya say malaria typhoid ye de bi fruit tri so kope mu na ase de enya no nko say ye ne yade ana enamo yade na atetewo o de pua ana gono ye tenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo fra ye ne ye baba ba show Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo a Amedi Love Services dynamo fra ye wo 0541 143168 0202 913511 ago Ghana mambi fe wakesane ngomo kumba ebahanye ni yuo ne kamukuba na bo beje hila ne batwa bojo hiwon hospital. Now Dr. Nakacho say I did say we would. And now in one person who say, oh, I did say you would. Ya did it is a typhoid, after hepatitis B and C, diabetes, cancer, 20 petrimu, ya from and from them, and I feel bad for another woman, Yadiana would be, and I feel like HIV just after a week. You know, with me, I should be among. About when your numbers only some from what they eat. I'm a fan way and half for. I am a son, and I sang. I feel person who said, Papa, no, your back, I said, Emma. Nina would be a menstrual, Sister, I bet you love what you knew what it is. Your figure must swear the actors I would win in there because the idea of the chair, but you're so proud. Your Kumasi or for you, Yanni STC workshop, no energy anymore. They are a few to other ecosystem, remember that you're not penny. 0244 96 49 22 And I face 0541 143168. Laboratory work with After 4 years, I'm free Amedi Lab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I a branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And then topic back I have 5 years can want them a prostate. The prostate want them and prostate enlargement. And then they can have prostate. Nti say ya kase prostate organ bi e wo mema ho em say ya te prostate sa ya kan ho asem because so e won fa so bebre efa ebema ho nti prostate gland bi a de ketwa bi a she be ma jin so twa na se nti ade pote a ne say e wo nsuo bi a ya de ka be ma ho nsuo a ye friend seminal fluid nti is like ade bi a nourish bema nsuo sene be ya one obehia ne hu nkwamo no ebeye den but ade ba akopa e ka prostate ho asem a ye kan ne say efa Johnson nti prostate gland no ye will be a fem a ye friend urethra that is baby a bema o Johnson fa nti ho na ye be kan ho asem nti prostate gland no ade bi a se obema enyini a na eno so kese nti mostly no ye advice se bema bia se unya be 40 years kwa se utu anamo eba Amedi Lab Services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia ebe check on the size of the prostate no nti ye wo from the year no ye wo sizes are shy who say we no size me normal and I say kese nti say ka prostate enlargement e be ka say den prostate enlargement broni can be BPH benign prostate hypertrophy and hyperplasia no then say prostate gland na America no ade ketwa bi ayankopon abono ba unyini ana eno so kese the main cause of sad end the ye share the nimbati associated with say nyini be ma nyini na ne ho system no ne hormones na emaneye be ma na eno so jojo nti from no na ama prostate gland no so kese na de how bebre abre no mostly no ade bi a ye ka se etaye familial nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement also high risk say prostate no unyini a be kese
Nti se wo na wo papa bi ana wo na na bi enya prostate enlargement ama no problems and say won so e wo mu a wo be check on as young as oye no say bia wo 30 years kra 40 years wo be check on prostate size no ehwe nti mostly no say e ka say prostate enlargement problems bi e timi de ba ma ho ne say obre e wo jonso ho nti mostly no be hun say obi ho a wo jonso a be ma na jonso ntentem nti e be friend frequent urination ojonso ya be 20 minutes na jonso esan de no ojonso ya anasa jonso san de no and a lot of times no complain and call for a time nocturia which is enumerate anajo jonso into be hun say instead of say be obe sorry be 1 or 2 times in the night jonso no otumi sorry be 5 to 6 to 7 times into sanu crowd ntimi na ye obi so ho as lab services na ye show into mostly no complications or water urine prostate enlargement ne say it me ma o urine retention na chese say because I want to make engine so ye no de bia na jonso na e bia ka o jonso twanu into sanu it me ma o urine bacterial infection because I jonso na say yankopon abon said that Johnson China ma APA no. This is the case I will prostate no push on urethra na ye kano. Into Johnson na ba kakra na ejai. Eba kakra na ejai. Into de bia o bladder no Johnson bebre wo na ama o infection. That infections a ye kan so it may travel echo kidneys ehun which is ade a ehun pa. And sometimes so urine retention no say you no eye bebre ana e ka wo ojun so twanu mu a e move back to the kidneys no your friend of hydronephrosis it sa hydronephrosis aye kai johnson na o kidneys na form and develop say MPA no they say johnson na e sign come back to baby free na ama o kidneys na say na say ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu say na the kidney failure ne ade bro nti ade a say ye ma ye ni ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na say bia wenya be 40 50 60 years and that's how try man develop all these symptoms na answer o de na ba that's how de ne ba medila ni ye hwe no ni ye hu say ni prostate size no e normal na say e kese a no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no ho say bia ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana say ni lifestyle bi no obesisa ma sa complications na wo sa prostate enlargement no whole complications ana problems for fry bit me dey abroad ne say then I make up beginning a bit me ama urinary tract infections into symptoms now order than a bit me increasing more then any bi ne say bia obedun so bebre ne ade ana bi ho so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na say ohun se moja kakra ewom and some of the things ne say e be bladder stones into because Johnson no intimi emba complete no e bi ho ana crystals ne bi abobo and bladder stones to me ma obstruction stones na ye kan etimi ko wura urethra no mu a ana say bibisa na asa block kwan na intimi mba ni moja Johnson na intimi mba no na sa stone na sa ko block sa kwan no and send me can before no say hydronephrosis no it me damage your kidneys no and I say mo amunim say kidneys de enya problem a emunsem kra do so chen bibia ente ya de say ye ma ye ni ekon ho and I say Johnson no so o tna se na say o ma ne ye kese a no wa mehwe na we nya bia medications bia no na ya na unni option bia de say ye de rubber ehye o be manu and only a friend catheter balloon and also a home complications the brain discomfort ne ade and I said you say be make way ehye kra only ohun kafo intimacia because of rubber na ehye wasem and prostate enlargement na ye kan wasem e betimi aba say prostate enlargement keke e bia kese keke na aye friend BPH e betimi aba nso say kese na aye no cancer ewo nti efe bibi nso prostate cancer
But no, because the symptoms now quite very similar to one another. No, won't mean can say we media cancer and media cancer. This a oba MIA. Say you check your prostate size near rest away they abnormally enlarged and I say you shall growth be air bema. You will other labs be a bit me around near mouth. It be say you bet me a PSA. Prostate I friend of prostate specific antigen. It means say your levels be a middle say for me within the normal level and I say I was right. And I saw what biopsy. I know near that say prostate no who kakra bi e de akọ e de aye ho lab ni ahwe say ampa prostate cancer no ebi wo moja mu ana say ebi ni and the best thing about the good thing about prostate cancer no say uhu ne ntem a yetimi eso ano ntem ema o say uhu ne ntem na say e wo first stage no that is located within prostate na mu a na say treatment no so aye simple. But so na say na say bia wo dwen say wo den enti sa ana wo adwen ya wo say me den enti nye prostate cancer nti na wo de te ho na ye fa bibi metastasis na e bia prostate cancer cells na e move ko blood mu ne wo other organs na say by the time na wo be mu no na afi dia e too late and the other complications are abrewa anka uba amedilab ntem ma yehwe mawa and rusa inti and only some of the things I be can fa prostate ho inti as say obebe maybe a wo ho from 40 years or even less than that and our papa bi and ona na bi o fi or complaining all these symptoms na ya kana say o de ne ba amedilab ni yehwe no prostate ne kidneys ne bibia urological examination ema yehu se bia problem bi e woni ne urinary tract ni mu ana se bibi anima inti amedilab e wo oforichrome opposite STC yard ena ye number of ya obenya ye wo so eni 0541 143 168 ena ye wo san wo other branch e wo mentia uko kaya na kwanta dem ma kwa amedila wa family be ma kwa anka na nim se se lab bi wo kumasi ya no wa e twa e bi mu no kwasam se ho de test na nya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka cho se ya de se wo mojem ana o wa be se o mi se wo ya de se wo mojem ya de bi to se typhoid afa hepatitis B and C diabetes e yesi twa de cancer e to ni petri mu ye ye fun ana fo be mem ana fo be kwa na bre bo mi ya de na wo bi ana fe ke kaye ana HIV test na pese wo ye ni nyina no wo betumi ahwede ama oba wonye na pese o ni sa ko fa wo de yi abafan wo ye tafo ayina sa anasa ayina nai afa wo pese wo mi se ba ba wo no yo ba na se be ma ni nyina mu wo ye mensuo fi se abedila wo ye ni e wo dida so ye on fi dia ma so ye de ye test wo do nyina bi kasi e dia de de che be hwe so fra ye o kuma se o fori pro ye ni STC workshop na e de di hwe ni mu ye ye aduma fi memo bibia akwaba edeba Zoom and Focus News on social media bia edrusu the relationship talks relationship talks no aha yesua de bibre ni ate emema ne ye betena se ne ye boye nkuru eye na emma ne ye mankomo we de ye ka relationship ho asem ne ye san ka aware ho asem eso de kan won tin ya to the relationship talks na galama wo menche wa ha ene ye besu di nkomo galama wo suidi hu bibre efa awale ho ene mpratwe onu kwa ni nipa wa Ghana ha wotumi de team ba ba 400 ti say bataza our Equatorial Guinea no the same thing on so our record na ma ontumi nkan omo ti e kan prema ya wabobi ene e kan awale suso a wawale 30 something years wawale e ma be difference be 3 waja wo mu nyina na aka ba ko experience de o bi pa o peso osunya cheche ne ma bebre ne yesua de edifi na enne no yetisi montin so ye ne nkofo bebre ko didi nkomo ye bi so say na aso awale emfoso ben na wom e de ma se be ma be wale ye ma no se ye nam no na ye wale Bible say eni fanse be ma nko na so yin se so bofoma no ne ye wale a emfoso ben na hie be ma na ye nya firim ye so so boafo no de na obe ye ma he eni se atopa nko a e bi se obehwe wo yere bi wo se obehwe wo ma chese obenya mbe firim no eni nya de a emfoso wo so kasan eno nkomo na ye bedi no emema nkomo nkwa na ye di o
ti woni ye kan de ma na de yen de ye be kan ma ayi secret wo ma outside a wonim yen meka emema ya asem ne mo me yin haw ne de betum anim mo ma ne ya ka me ho yen ko hwe video ne emre sisi ya e ba na fe de gina so ne edi nkomo yen komre sisi ya. I have some small video for you. Let's watch this video and I have some comments. Okay, you go so you to come on the relationship talks suni. In common na you go so you to know. Cinema me bisa question bi. What you for saying? Dey for that man. Na on ko for hwe wa say. For that say man. Me bisa say wa wale. Oh, wa wale dem ma wale bi ajai. Wa wale bi ajai. Ma wale no about a good 15 years. I won't cry me answer. Is there wojan? Is there them in Kwanam tea? India. Oh, Ablabon the answer be my be a person ablabo conquer. But I know be boblana or more as a quan business. So here now far away. Oh, fun away. Obam boss say. I don't remember in a junior difference. Different woman is there. Oh no about it. One was on any bob black come on. Ebia, I want like a crabber. On one was I want to about was on an ording. But on to me, wow. Bibia age now, bear man. No, what me a great room, I compare Bosnia. Oh, if you on your Bosnia bear 30 million, if you are the bear half. Oh, by his own count to me, finances, and so young one out. Oh, if you are mammy, any old thing, I mean, if I found, I'm me 20, Miss Minfan for doing money a day, I become boom. Who's in Tiasi, once or bad scanner, you born on Coba also Coba, but all the end and day, Bibiana and near day. Oh, the end and any dazzle. What I say? Onu the offer be the other man go for be me. Oba, me di can give it time. Me pebosia. The time me phones or you more pizza. Ana obi so oton phone biaman by scanning so. Me by fee e be catch your bands. Oh mam just 1 million fans so scan so na me Your number 0244 96 49 22 0541 1431 68. Amedilab Diagnostic Services. I work for from opposite SCC yard. And I a branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And a topic back I have fire become once a prostate. The prostate once and prostate enlargement. And then they can prostate. And to say a prostate a organ be a warm memo. And say I take prostate. I can't want them because so I won't for so be a bema. And see prostate a gland. we born on Coba also Coba, but all the end and a day, Bibiana and near day. Oh, the end and any dazzle. What I say? Onu the offer be the other man go for be Me. Oba, me di can give it time. Me pebosia. The time or ton from Biaman by scanning so. Me by fee, ever catch your bands. Oh, mam just 1 million fans with scanners. So now me find your phone and got on. I mean, your profit, I'm levy. Or catch him said there be. You blame me by fee, me to one and moons and I down for Biaban. No, but what bow rat them. You answer what we is be free, baby, the ababema on a young ban. Or Bacchus will be cool, and no, you know, it was on a woman. It was on a woman. I'm more by betraying you. No, but what bow rat them. You answer what we is be free, baby, the ababema on a young ban. If you want my anything. Mafia, if you want to skip your one farmer, no, for no one. You see that. Yes, I know I say I'm a gachro. We be crazy, my blood boom. See, I know a band tram more by betraying you chop money through about. Where's our equation penny? Hey, what was you now? You know, them are there, we are quasi out street. In the end, I'm the Junfuns or two. There may be a quasi or ban a chimo. Or Barbesian a chimo into a bar or Pewano process, Usika, and never I'll be no pill. Or baby, I know them.
Uni ma koko busa papa. Wa boda. Si bibi se o se oba bi e de. E no be ma ji so hwe ni yi. Utiri bo mana. Yansa mu no. Oba do o mi wura na se bibi automa no. Enya akoma kan. Akoma be. Akoma nso hwe ni yi. Yanko ye nko ade a. Ah, oba ka so obekun a enu anwumre no akun. Ebizo na o mo na chi me. Wa je pa video that. Agufado. O mo na chi me ye. Oba bia na chi me ma. Ye na ye de mo no ma chi me ye. Nti oba do ka so obekun be ma seconds. Oba bia no be ma. I'm telling you. Uhwe ni ya no do. Mi wura ne so obi ni yi. Opa ma amfonso kakra bi mra be 1 month. Wa be hu say yes. Me de ma mi ja me ira me ne kun ye ba kono no. O kan sem ba ko kire me dwene ho amante ase bizi me. De be no aya ma me. Me no tran fie yi de be no aya me so na nkura me ensa di na chi. No de o mo genchia. On kaiser wa me nipa. Da won oba be ka wo be ma na wa hwe ni yi. President de kaka zanze hu. Nya pressure we say wa hwe de Ghana ye. Ablabo wa kan kru ne se bia me ye ntane ye nkoba na bia ka be ma na awuro mu a na bia onya kakra wo tifi nti nkra no bedidi ne no mi de je kakra fa ha ene ma na kra wa kotu na wa so no bon se later o de free ebe wi ase na wo bia ase loan kra na akwaje ya wo pay card akoma loan wula no bon se wizi nsu kuta politin bag ade o me kwaje musika o be ba ne sapan o ban so ntimi hwe so won transfer fa ko o be ma na aduane adi ebi akra ahye na chi akra esu ana dwuntu beda sanity e ntu ka so oba bi do be ma na enema bebrebe no oba fa ho de do be ma ba me wi ase na me won ya me gina ndem mi say oba do wa na ahwe ni yi e na o de do enu tini ye na ewu je ye ire na awu ndi adwenwen so kan ho won say be ma bia no oba bia pese nu kun wi da no asenwu ni evidence. No evidence bebrebe o Ghana ha titru kra Ghana ha nye se bia minim Nigeria for Subai na minim South Africa ba Ghana ha de me de minim amiso ambel me mani ya Ghana ni de Ghana ni ba bia obese ni kunu wijan Una woka me na me gina America ene sa nsu wom ma mo bi so no wo ya sho alentia so be ka ya me de ya sapon ya ye ofa ya sapon de na e ka bia kire wonne we so dada hospital na na yiri nim se obe okay ya da mase se ma jembre na ma twema yakọ yaba o mike ni so okay that's it na ye bedin komo bebre ha ya mema nkomo ye ba ne so ye be che ya wan adwen na e be sua de bebre Ghana man what o classmate in kasa wa kan no Why am a classmate? I say we because your classmate. Anyway, me be my classmate. What to classmate as my kind. As some no kind no. I say sabi be me bia onim nyansa say obobo yi ledwetri na wo san disk free yiro. O yes a onim nyansa enokre. O boni dwetri na waje chop money and say obo dwetri na wa san je chop money nim fa bi nya aduane na ade no. Say onim nyansa. Oh. Menene ya adwen say on say wo bo obi dwetri na wo san ka chen say dwetri no amu ni yedidi a eno ma dwetri ne ntimi nyini okay nti eno de wo bo ni dwetri a wa bo ni dwetri akonhoma nka dwetri bo ho okay okay point okay Galaman edinti nsese bema wudu mpeni fie so a esese wale on the Bible say enye say bema nkoa etena okay eno ne topic ya ma bema prese wo beware o okay nkenye za nka aware ankasa no bema nhye da nimu mfaso enti nka hu hia ze bema akora wo beware oh yes say aware ankasa no wo ware a wo de onya no mu nyina ye kabo dabi anko street bema ebe wale no onim foso bi obenye wo dabi just be man e wale keke wo ware keke adentine say o boka 20,000 de ya kan kire wo no ato otirimu an say Bible say ensese bere manku nyenye obi a na okwa asoro odi sa Bible asem ne dio on say obi wo no mo a wo no honamakono no won kwa asoro nti no honamakono no okay etibia no mu okay nti say wono so won kwa asoro ya wono so ne dia ne say on konkofo ba we nti na opese ware
abusuan betuma ka kire se yare aba nti hwe ne ware ba ko ne ntena nti eno so de no intimate waso a edwaman nti ne ya se ye nko bodwaman nti ne ya ware ana eno na ebinum adwene no se onko bodwaman onko pese obebo adwaman obekọ bema we oba we ho nti ene esa na te de wafa oba ko ne neti abusuan nyina anim no eno ano no nti awale na nkasa no apart from emma no edien pa nti ena bema ewale ene se onko bodwaman se ahode nti na ha on se bema ho se bema wo ti wo no mo na se uni yire uni mpna aya na wa se wa ye lolin bisa eno nti ema omu no dwene se saa na tie de ne ma memfa obi na menya de memfa ne ntena mabrabo na me ne ntena o abrabo kwanso na makro ambo no su nimfa so ma bema ema wawo ye no su nimfa so ma bema ani nti bra jai owo na se wo ye wadwen se wo bebo omu nyina ho ka akwa drum pempenso obi esesa nka nkwala ne so ebehwe obi efi se empanyin se oboa obi ma na se fifira ese ono nso hwe wo ma wo sintutu enso so ebedru sa bre no se edru ne nhwe ye se wo behwe wo ma wo sintutu na obohu se wo kra wo ye no kra to nje da ne mfaso dabi enyo bia obawo ne bia na wonya nso mfaso percentage ne ye ka kan sa dia ne percentage ne ye ka because the entire me kan sa no ebia nipa bi wo tie me baye na adwen se na den ade asem na papa we okay but the tie ne se emma no a ye ware wo mu no omutimi poison enkwala na adwen se omo se enkwala na adwen sa o se enkwala na adwen hwe se wu sori anopa ho na se wu yi ska ma oba aya wa yi hye ne nsem o de ye be ko sisi no topic ne de me pese obesa no yo awale mu faso a ehiama be ma ne ye ka wasa awale ni mfaso bia ma be ma hu e wo ka ene ma mema e ka nko na de ma mema mfaso ni ma mema example be ma wo wale a one udi ebia akosi boaten akosi boaten no e change udi no ma akosi boaten e bedane Mr. akosi boaten sa word no kwantia tie de make no we are wo question bia na so wa answer Mr. akosi boaten okay efiri wo no so no se ebia wo ye nipa bia ewia wutimi yemu a enu su tumi gina so mebu so mema ya so waware yes ebiom so no ukope dibre bi ebia assemblyman ukoye sofo ukoye sepekeni ukoye ebia minister ana ukoye MP ukoye president unwale ya na chese nyansan de yefa nyansan wu ni bi enti esa wale enti ene so etumi boa ma wo so etumi egina wasa kwan so ebiom so no u take position bi wa asole ya na u tu fo anase wu no bi discuss about awale ya be ma no so you say oh wa wale we are young guy mpono wa wale kra na essence wo ring show nsan nti e hwe wo nsan na na the respect e di ama ansa na doctor so aka say ese be me bia na iris week bia no one your ban shem kra nya 4 yes and I know your doctor and she say and to one your ban bia shem kra nya 4 times a week no sa 4 times a week no so wo ko yiska wa bonten na wo dey cost be 224 liar check we din a week ni sika be free unsem ba wo no ba net a oba no dibe mo free oba san ko adwuma ba oba no aduane mo nya die free and say me make ya ma mo examples wo mu na still wo ka say mfoso bi anim ma se be ma ba ware no enti ase eno nti na ma wonti meme de na ase na kire say aware no aye ka ho asem no aware ya ade bi a eboa ma nipa asetena no se de na wo ka se wo pe tumidie bi kura wo ba bi a eboa no kure nemom no eno anya mfaso de okay se ye ka awade mfaso ade mfaso awade emma berema okay bema ena meka chese bema de oni aware mso mfaso bi ahu ena mama examples ni bi ze oni be wakọ sa niema o de costa ne MP na nipa nyina nso na nya MP sem se o no nso na kwanya no krampo na de na do MP dabre ho na na okay omo ade omo duru MP dabre ho no mo ye kakra bi okay
Also Ghana your population cry a cover for 30 million. And so nipa say na MP. Nye 275. And not just after 275 na yene aka na ya nware ante na ayere. Okay. So ye can in general edie na ede mfaso be na de ema aware ni bema anya sa na wo pese o kire e na meka kire bema e ware a woni mfaso de bia wo. Wow. Se wo ka se obekọ bia tutu lai akọtse sika na busa wo so se wo so woni wo yere nso tena ye na woni na wo ba ko na wo bo no ho ka from day 1 to 18 years no nti ani ahya wo ne sika na epe enti kai hunu se enye ka ho asem ne ye kan se ye ka kapa de a ene aware wo ka chen bibia. Okay. So na emum no emfasodie no a wo ka ho asem no eno na meka se oba wo awade mu mfaso ba be mani awade mu mfaso bia. Okay, oba no mfaso nya wa wale mu ne de. Oba mfaso de a wonya no wa awade mu ne se ono no one wo call to respect. Number 1. So so nya respect. E dey respect. Wo su benya bi bema. Enti wo na wa ye enti wo wale yemu. Bema kura dodo se kura na aware ye de ka wanam. Dodo se. What that was way. Enti bema nya ware ye na wo ye for better for worse wa sorry dem na opie ye na from honeymoon to efie no na we sha ase no no ho wa wade mu. Awa kwa meso. O hawa wo be wura mu nti. O hawa bema wura mu wa wade mu. Wo wura wale mu na nko ye mo se obi aso wura wale mu. Sa na etie enti no ya na mema na o mu wura mu ana o mayi o mani na bu na o mu bu o mani gu ne ma bi so. Obu na ni gu so dia na o de ne nam ho saa. Na se wo ye wadwen pa se de me pemfaso de bi efira wade mu dia me pa je na me buza se ma dodo sen na nyankopon ahira wo mu wo abrabo mu a o mutimi di wo mu esika na o mu dwetire ehwe ye kunu no o mu yesen Bebre. o mu yesen Bebre. Percentage no be say 5%. Bebre wa kra wo yele wa shopping. Wo yire wa onansia na usika sam ni weduma se wo yi ne gine mu a wa kra wo dia dance wo badan na no ano wo gina mo wo den na wo yire wan show na se me de me ma ya to wono wo fa hwe me eno nkire se de wono wo no ne botum no de hwe me de ho wa ya to na se wo no on se be ma bia wo bo kan hunu se wo da hia da bi wo ho nti wudi 1 cedi ai se wujja 20 pesos. Okay. Nti sa 20 pesos na se mebo ano na me kire wo ba bia da na kofa na do be hwe me ano nkire se wa hwe me emfaso de na ye ka ho asam no so wo no wo yere tia usi unioma bibi so question usi unioma yesi papa wo no wo yere tia wa na usi unioma usi niema ano nti na me ka kire se emfaso bi ena wo na enko ye ma na se me na ubusa me nti me so me de na me de ye advance ena me so usi unioma me si eno aduane enyina usi ni se wankasa na ufili se usi ana se atude ya mfa ya nsimi de no aye fie gu ono mantimi nyande ene ma no ankasa wo na woto osamina wo ema oba ne disi ne de ba to wayi de na gu wansi nti wo betwan ma wo de no wo de ho kankan sa na nte na wo besi nti mfa so wo nya no wa wade no na ne dabio wo ankasa na wo na mo no na wo ho ndwe na wo yele panisho se onsi unioma na se wo ankasa no na wo feel so be si unioma because there's no way about one the chasum dwum no be ma ho ndwo wo kwan be so e kwan be na be ma ho enyo na wa warew na wo de wo betena ne fie na wo ne wo bobra na wo se ne ho ndwo nti wo so wa ye wadwen se ne be ma no ho ndwo de ya na meso metwena so asema American wo nya menti asem na se ye kura o se what masi ye because of the tio sisi a wo yi na wo ne tifisi ye wo se mfaso a wo nye fi awale mu ayeka wonya mfaso bi enya mfaso me jete aware wo buzam se de na menya na wo ma maka jete menyaka okay wonyaka tio wonyaka anadwo na anadwo domu anase 2 o'clock 3 o'clock na wo so ya wo de kwan yeah me be so question wo so ya wo de kwan na unhunu se woye oni woyere da na wo ho asore no ama wo kwan da unhunu bi da ebe to aso da do say ana se ba akokra mbo ete se de wakun no wasie oh debi yeah da krope akora na sometimes munyin maaye emma ye yi won aye nanso
so wodi mi du gina bia na so wodi mi gina level bia wa yeye no e be yira enti de na betumi ama oba edu egina sa level no emma ni nkaye so oba wo ye ne papa enne echina wo ye ne papa ade echi wo ye ne papa wa ye ne se mprensa no na ye ne bone ba ko papa no miensa no be pepa na wo kai bone no nko a okay so enti emma mi hu ni se emma ni nkaye enu nti na me se awade ni mfaso bia ma be ma no enti wa yankopon abo wa ba wiase wona namwo wa woni yere wa woni ba na wonam sa wa ngse woni ji wani nje na nso bi penti ana asere wadi ni ba ho agora na wayi nani ato njen no enti wo reason ya de amma me wa wade m na nka menya nka wade no kra magyae no na me ka kire wo no se aware ankasa no me ko wura wade m na me se eye mfasodie bi ma bema se ono nso wura ware mu a ono obekọ tibia